ki buara bola na dena kana bola wale itu liya ki buara mi bola. Magay nasaba to lima beri manfaat. Matandre ke guna ni tegare bulung gareja we kaga maki buara ni bola. Dega. Kendro maciko ko si pilalu. Iya naro tala guru nga makada iya komega ya ke guna talo pada tarupa tau angka manfaata tatta ki naiwai pada tarupa tau. Yo pokok to lima pakere-kere mi mapat diisi mi te kotong ka degaga. Tulila caka mi tanga. Tuli Mario mi te koto degaga. Iya naro aja ta posipa ro sipa. Posipa iya ro daniki te koto degaga. Peko carana mamase ki loko pada tarupa tau abas saki aja ta masike. Tapi deje tu gaga sitongan atau masike pak. Tau magala mi nilaw mai ba. Maka dai patareka dia tu gaga masike. Tau mangoam yang ka. Jadi coba gare maka seke payano de na maseke aja nagare nilaw tan de na maseke. Iko mi tu magala nilaw pa maka aku maseke. Mereka begitu. Jadi kadang kala tu teh pak alena je malasa nanasa ni teh malasa. Lawi teh mandro ko warunge. Si bawana maposti nih maka hari ini kita dapat makanan gratis dengan Bestino. Wah. Iya langsung naplo ko Facebook tapos di makon milo siya kiyacak. Di na tawe milo yaci ko malasati pak din yuli ko. Alena malasati pak din yuli. Malio to baru tetap na pendro ko Facebook na sepian na pita-pita siya. Agak auto na tahu sukuru alena mi malasaulo pak din kan duina. Tapi dito gato ko magala macicil di. Itu ibu-ibu aja lalu kasih na megala ada cicilat. Wadi mato macicil tapi aja na megala ada. Pak Magi mau pedi ulu itu. Pedi ulu ki. Mana makanya guru telak biram itu nalalungnya sujangan na nalalungnya tanggal. Ya ko tanggal apa lalu kiamatin rumah teh. Ya ko sujangan na ilacak tangga selesai persoalan. Apa itu tahu macicil. Mandar itu kaya maka dai di matoje megala da ongko so tamaje na kapan ne yalita 10 losi na itu ni pake. Yo kibami hajianu katamu kula mere ni jeje na pemaka 20 ni losi penne. Memang relake na la penne plastik na pake. Rapai penne plastik na tolai hadiari so de na pake. Naigan na panok kilala la Maria makabalo maga pinami pake. Negare. Naman may gare cere kristal. Lai gigio ko la Maria tudandriolo. Mapamuli mabicui kang kamaraje. 50 juta. Memini way palalaki na la cere pano emosi mo to kapo ito di na pake. Aga masage may mugora ngiro cere nang kajete. Naman may gare. Megalada je dia aga talide ta pake. Wajua juma ko to. Weh. Nang kabuti ta pamasaraga. Buti si bawa na masaraga, buti beli bola na masaraga, buti sapisan na masaraga. Kalau makure mapadiulu sa Pak J, pade pedalit pasaroje na yoro na kasemeja. Ito ka ako ko dega. Natachicha mana mi na pake. Apa angkalasan na makunre de pa na bajojo na madosa. Kung may pake baju na nasa makalima to te tulia pa na napake, para di na kanakadata we le na makada. Makoga. Asang ni. Anca jitau kanja kibu aja na megala de robarude na bermanfaat. Melini Gucci 50 juta, mak 2 juta de to ni pake. Aga guna na Gucci na de na bisa pende. Mon rumo kilo na pintu de na kilo-kilo. 50 juta ya liangi. Kalau kata benra pa yan podangi, boleh ka bola na. Kada wite bu, wasing bola Cina. Apa mulu kulo na deng bu, ka Gucci na to kasi na labarina. Uli ko jili-jili na bu, ka Gucci na to. Pada ka Gucci ka pa podangi laki na ka Gucci ina say de. Iya na rona sa pa ustas. Ay sakara makun rayina sa magaje nang ka koro jalina. Kini nasa balik mo kawawa dia ka nasa de sakada aga gunana ro. Nang karon nasa stasiun, tasa nasa masingko stasiun kilo na pintu. Nalabi 70 juta, masuli niya nasa Gucci na niya rubayne.
Kamana ka nasa lewat tunaw kawingin nasa 30 juta pendrekan na 50 juta guci. Kama de minakali ke bede na patame dalan. Jadi may gede ka guna. Iya, tigere. Iya kini ya mi robawang kabutuhan tapi pakai budega si gennak mana. Cuma mangoami, mangopak kita. Melinyam siapa aja mengeli. Negeri itu kan pakai ya mau tuh apa bolo itu dipakai apa sope-sope kami ambal lah buku plastik meli sali sapa maka so ditatalu juta tatarapa juta per lamari lapi dia dipaso aja tuh talapi bini munrim itu pakai kok mati paham nih bu apa namanya iya jadi jadilah orang yang memberi manfaat. Tapi caranya orang parang ko si di miliar dita dena senga kita we. Tapi 3 juta tas sidakang ko pada tarupa tau dena pa na rampe ki latuki mati tuli na rampe. Si di miliar dita dena kada tau sogi makara tau mangoyet. De gaga nang kana kigunang yan na loko pada na rupa tau. Tapi 500 sak bodita dereng loko pada tarupa tau dena pa na senga kita we manci di padong. Jadi itu tahu malampi pas sengaran yang makan pas sengaran tahu mabasa ini. Tahu guna aja Pak. Itu tuh nasi agama na yan ngang kita we. Itu luar biasa. Itu makanya kong tahu makan kadina 10 miliar kagak. Yang pai kok kasih asiki ya abasa asuma memang selama belum sogi ki aja selama dia patah sogi asuma memang. Apa ya kok sogi ni silada nih. Makan mana kah? Iya kau tahu kasih si 10 sak budina na sumbangan di 5 sak bu 50% tu baramparan anak berenge. Tapi kau tahu sogi nasi di miliar dina melo ka mas sumbangan 500 juta. Apa diisi? Ya kau makan 50% nak bere kau si di miliar dina marajing. Tapi kau tahu kasih si 10 sak budina na sumbangan 5 sak bu Maria. Padahal 50% dina nak berenge. Tapi kau si di miliar dina na meki ma berenge 500 juta. Ya kau makan nasi di juta nak beda nasi agama itu persennya 0,01%. Jadi aja teman kada di tau kasih CD sumangat mega angka nah persen yang ibilang. Iya. Iya basa ibu masih dakkan nama lomo dalle apa itu dalle iko de ni kodo marat gitu. Koto tangki gare kita. Koto palura minyak 50 sak buli terek solar nalurat maginan kalepa Pertamina malisa bisik. Nang kajero 50 liter solar naluran ni mana kecampur bisi. Magai nasa made gaga salah pulo kilo ko tangki dicue. Makanya ya rodale tanamong ko kolohun mapus maka dasi di miliar ikodok panajaji. Lai pancing. Yan itu ya semameng. Paham nih? Bisa mungkin minta pameto? Ya kumameng ita na tari alati menero lati untuk pamengnya atau untuk balewe. Ya kuntu balewe aja tatarimeng alat tibana tapian. Tepahan nih. Ya sama pancing, biasanya mah pancing tanya untuk balewe. Lagi politikin nama dialah. Tepahan nih. Itanya untuk balewe itu untuk ini makalasi nih, pancing. Betongan na din na cocok. Tumala balik, kumatami bawang. Ang kapay korban kacet de. Yan ito ko lalo chilling. Ang ilisari di 2 sabu. Alati, ito. Tabahan ni. Di na no, namo ang kaway ta koryase sa pulo ba. Ko de gagapipan no. Di namin no to. Ang kanang kanadi ko kulong kana dali ko kulong humapos cocok ni. Tapi ikodok pa. Ang kamu tu dale deni kodo dale matentu memang dena siaga. Yan na to ampe de tu gaga tau mabasa kasiasi sapa ni gada ko kampung. Ang kaga tau mabasa kasiasi. Ya mato tu mega kasiasi makai katdi. Ikiri gala temora ko kala bocak ko. Aku jambatan. Itu angka de abasa ki agi-agi mani magai mapancing asanna. Ni makito. Jadi aja nene rumah kada galak tai tani aku galak na tema kareso pak nasogi de naga ceyoli sogi buruk kepala buahnya prepare. Nah dia agak tatalu sahana lagi akan nalapu ate ko dia nalisse. Nah dia na pada putul 5 kumut. Maka sikit baca-baca pasogi macam memang kami pak dongan na yan. Iya ko baca-baca manina sogi tadi naga ustaz ma motor maka lalu tu mana nilo macaram. Nani sang ustaz baca-baca na sogi.
Iya. Negara. Maka nasi ki sima ang kaparamata ka bato na iya ko paramata ka pablo paramata pa manari tampendra talu ko por paramatan na motor CDI mi na pake nasakti ni kanalapo na kawan na din tak den na natalu ko por laun na de gaga tania anu purna patan tu ko ngala taala ang kato yale dale de na matan resikolana ang kato de pa de na kana sikola de na tam SD magi nang kayale dale may kana sabab ko ngala taala patan tu ang kalalo to lo Amerika masih psikolog ang kasalasay doktor tapi manca dia nak guru ko nak dia datang simba. Nggak begitu. Buka perusahaan, buka PT. Siya kan naugi pa ako Kalimantan. Napudangan nasa dega agustas tasa minasa sa lepalok ko nasa si basi kak gigi. Dega agay bawo ya biar ngelewe. Tapi alhamdulillah madece. Dito tama SD. Tapi yan na pak jamay mega magister ekonomi. Magay. Digitannya macang maka kini macang pasalama itu pak dia naga tahu nabuang ngoliloka di samana hatai kada ko ipuja lulu ko tetap pasolla mapi nabuang mo pa ide ga itu di luar kendali kita semua iya aja tamelo matur ipo ngala taala aja berserah diri sepenuhnya mama ko itu to milau doang ipakanjaki makorona pada itu sampai ko to masap padali aja mo to tali liwa pa make gato dia no namo macakaru na cerito matana mana kena menasa mata mako patinron oh tahu pakai cairan na iya dito gago ko aja na tasis na makada na bita jangan menyiksa diri jangan melampaui batas iya ko cakaru do ke tinroki aja tapas saya rota tutu ni jo anu ta cinampa ni dale de na oke ga na pura napatan tu po ngala taala kato pa malaika isurup bagi de na mungkin salah bagi ya ko cale benar di salah bagi ya ko malaika de na salah bagi itu ka cale ko ha dito naman dari masogo te kumi itu ka gadi perangi itu to masogo isi batay sogo de na madosa kakama ustas maka da dosa te kisogo de dito duga hadis kung kami masogo maka da madosa ustas de madosa siya ganing sapa hadesan ande gagi ko hadesa itu maka dami raksi wal murtasipin atau sogo si bataw masogo para pada ta meranaka de na madosa de tama mi ranaka iya magi nakada ya pak ya ko makade madosa ba dito ba kami ko makade naraka ya de ga toba na to yan na nakada kululah min nabati min haramin panaru oladen sinin na anu harang tama ko takalem apinaraka papacin jadi to tunano ide manibawa ko jaki de na madosa to padami kung kataw mabango masigi panade na sampaja tatang kabolano ko suluga na nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi to bagong masigi o kulino karena po ngalatal ibangungang istano kilala na suruga namore na sampaja yang penting nambah bangun masigi ya kibora bolok kilala na suruga deni na tama iya kama karami nabita bangungang ayan na to ampay isuro ki mas sampaja supaya kagunci na suruga na isuro ki mas sumba supaya kabolata mega po to raji mas sampaja de na sumbang tamay mato dito si kanonroy jadi imangnya sumba-sumbangi Pak Mega tutu masih ba ustas makasik. Tuloy na naman ko daw sumbangi mo tandre pala na makapajami ko lalo chilin. Dito kako ko Parsinggu meman ni watung ka. Tapi ya tu sumbangannya cara masih dakka matingka-tingka angka tu pasti dakka burai lasa de inu letek burai. Makanya bita daw mardakum bisadaka burai bila sama na sabab pasidaka. Itu caranya angka pasidaka. Tandanya itu makanya karena Allah 50.000 tania karena Allah 1 juta tandanya itu makmurah. Ya komeki makanya daw mardakum bisadaka burai bila sama na pasidaka ko angka tengah mana di doktoro ya narota pake. Itu bisa menyembuhkan. Tapi tanya itu makanya karena Allah tania. Itu caranya ya lengi tau milau sumbangannya goncingon roh dita. Ya lengi makada tabe pamilo sumang kada tabe kagunci non di kuloni tala katukuri lang
Yo pwede tepo matandre bata-bata ki kadi gamon aku ralamanan. Tepiro de. Jadi maka de to pandre te mulle pimpunu bata-bata na pasibalia nga kopong alata. Kode pa mulle puno bata-bata de panulle mo. Itu tingkatan pertama itu tapi marek ginole. Karena mustah sih tahu tuh. Yang kedua, aja musangi maka da siaga mo bere. Ko nakantong mumukoti aja kapajaban no. Alay si lampa do lampa mo patamo ko kileng. Aja mite maka da di siaga. Kung alata lam to rampi maka nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de itu bilangan yung parewakan. Nah, itu lain. Jadi itu namanya ilmu yang bisa kita dapatkan. Sederhana itu. Gampang-gampang nih ya, Rob. Cuma mega midi, kigatang idisirati sorong te matam. Nasa marajala. Kalalo tau masumba na sele, nasa lipak jolo, sele. Iya na tu pasumba padirulu na malaikat. Kemudian, ini penting, tapi mega tuh karena Allah tanpa nama 1 juta. Apa masih seliu na semua kelingan baru na tanpa nama sih dia. Kadang ini kan nasi ya gitu. Jadi ini penting. Tapi sedekahlah setiap subuh paling bagus, Pak. Atau setiap hari Jumat tapi 2 unsur. Sedekah makanan dan sedekah uang. Kemudian kita sholat sunat 2 rakaat. Kemudian berdoa. Insya Allah dikabulkan doa. Tapi itu 2 unsur. Dalam kitab Yanatul Talibin. Aja Nadi bawang. Aja na Andre bawang. Jadi sedekah makanan sekaligus uang. Disebut sedekah dengan 2 unsur. Mega apa tuh tau? Ma Andre minak dere. Dan nak dere duit. Sebenarnya itu 2. Nah, itu bisa tembus doanya. Asam peja sunnah ki ko boleh ki mak Jumat, 2 rakaat ko boleh. Na pemilo dong, insyaallah doanya dikabulkan. Atau sedekah subuh, namu 2 sabu yang penting subuh-subuh. Nah sabak magai pak dongan na malaikat butuhkan. Mega tahu tuh na saya wabere banyak ustaz taluratu sabu daripada sosok season na siulang. Den mereka makan jasa mega palana tapi rogi ki. Nah sabak itu malaikat ini lo do ko de tasidekah. Ima kadai malaikat tanggal asi di masumai kada tumi lodong nasi tanggal asi ipes batu ni lodong istirahat ki jolo. Kan begitu, makanya usahakan malaikat berdoa setiap hari untuk kita. Kayaknya tuh ampai sedekah subuh. Angka tuh mapinre dalle kega mula balu. Jadi pa balu-balu Koma balu ki pangali pamulange kita ambil sebagian dari situ langsung ya sedekah. Ini tiasa mula balu. Itu ampai ko balu ita wena mula balu de itu na melo mak bereng balu-balu na mesti na balu maka dede meka malay sima istilahnya ya konali ni tawe kadina 10 sabu na ali 2 sabu rupiah na sidakkan na titi pilan suko pangalata dale pamulan ina riasa mula balu yo pudi asa mula balu lay rakko tay na paya sili la kunru napa makara mari ginasa iya balu-balu kuna ciatara ala napakan-kanay ka, apa beli-beli bulu ko, kapo bata-bata. Lalu mite ko si Dapin ano nasa minasahin kami mo na nawar-warungok ko. Tahu malah sama na itu. Tapi dito gaga ko di. Dito gaga. Alhamdulillah. Pada itu ka mengaku ko itanay. Kemudian saya wasiatkan ya Rosalawa eloko nabita makan jalan da ibaca kasiratu kutupura mas sampajang. Sampajang perlu. Puisi jannah lagi maki. Setiap selesai sholat fardu kita baca 100 kali. Wadi salawat Ibrahimiyah. Wa arsane salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ya miko dalle salawat dalle engka tu baca ke 10 di ko mangaribi ke 10 di ko subuh. Marepo Pak Guru. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Na turu mana pusat na yato tawe na pole dale. Ang katoto baca pak makanja lakda pak bu dibaca komelo ilabu matan nasoy. Sekitar 7 menit melo na labu matan nasoy ang kapasuray baca. Wal laili wasyams kung subra bil falak kung subra bin nas. Makada ito pandite pada way bosie dale na yato de napat. Jadi wal laili wasyams kung subra bil falak kung subra bin nas. Yati baca. Yami ko ima pagawai sara na sabak makura kasi zaman na masigi minuruso gato pak dongan na iya na pura na masampajang mangaribi pura na masampajang mangaribi si bapura masampajang subuh si bapura masampajang tahajud suri bacay
wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja qalbil kasirin minal khubat. Ya ko ya tu na baca nang kamodi na te ko tu kampung tetap kana lolo. Mapat liwat tate ko den linya gaga. Iya Pak dongangnya Pak ya ko baca si minggu papisaun. Ya ko rutin kanya tu nagan si minggu papisaun. Mandari kak matana. Mandari kak matana terus terang. Ya mi ko usad dingi maka dai mamole maraji-raji nganu baca nih. Tapi si minggu mi tu pajana. Iya. Nasaba si Selim itu. Saya betul-betul terus bersyukur Pak. Kemarin dari Batu Licin langsung dikasih umrah gratis. Saya tidak terima. Istilahnya pura bangka dia terima nih. Itu pertama aku tuh pesantren. Kenapa? Saya agak berat. Sudah ada beberapa itu yang tawarkan. Bahkan ada yang menyiapkan untuk suami istri sebelah aja. Ini doa luar biasa Pak Bu. Mandari ka ya hera maka da iya mana nih ini guna Pak Guru. Nah pernah itu Kak Guru. Aku membaca muina rutin si minggu mi pasti murah rasakan. Ternyata betul. Iseleng kamu biar kamu berahi papi saya mindah ku baca. Jadi pu imang pegawai syarae. Agama turus guru sekolah kasih masanya TPA maga. Iya ro baca ro. Muncul itu bacaan wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja qalbil kasirin minak khawat. Tapi aja natali ko ternyata imang. Masih sama cucu memang malay aja na imang ini imang ini ya tahu ka kampo yon roy na desi sa gaga de pagaga jalur ekonomi maka da dega usaha ta kita baca ya insyaallah lomo yang itu kung kapas sekolah ya baca memponco bacaan itu barakah guru itu kemudian yang terakhir penutup iya ro nabit ta Pak Bu maka da ka ona takiri ngangi beresalang takiri ngatui salawat nasaba iya ko salawat takiring ang inabita tu manasah syafaat iya ko beresalat takiring ang nabita na paratika langsung inabita itu karena langsung didengar tapi angka tu amalan na Pak Guru ng nabita termasuk ibaca itu 2 ayat terakhir Quran surat Taubah lakadaja aku baca kepitu ko mangaribi kepitu ko subuh setiap sholat fardu baca 1 kali apa iya tu koloro ina baca itu patapal kanya kita pak ya kosara ina baca itawe ipalappa ipulepe tanay ya kung mangaribi na baca te pitu na lolongan de na mati itu te na dapi subuh ya to tu papalampeso nga de to patangkalinga kare bumaja de to panakan nakipetan na lino dijanji juga syafaat makotoro ko subuh ya miko isay pura isa ni baca maka orang itu terhindar dari musuh-musuhnya kung katong majasi Pak Melo Pasolang itu tidak akan sampai tapi baca kecicamanan ya miko mangaribi si basubuh ni baca kepitu itulah kedaja aku 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ya aku makadaki malampila de rustas dewa palai angka Pak Donga maponco Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu namanya Ismul Azam kupurero langsung mengilau itu juga membuka pintu langit tapi kode itu lay sayyidul istighfar nah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa laka bi dzambi wa ghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya na pado nga patar ribelisi gang kematanya bengkak kata Nabi. Sebab maka di pun Allah Ta'ala ya ko nabace umakmu Muhammad cicang ya jamin kita masuruga. Ko nabace ko soy namate to soy ya jaminan na. Ya ko wani nabace Muhammad namate to wani ya jaminan. Itu pun Allah Ta'ala jamin. Kude mo pata pala ayero ali kami nama ponco Allahumma ajirna minanna tabaca katelu atau kepitu maka dia nabi te kung baca ye naraka tutu pintu na supaya dia mutama ya ko makadaki boy marepo pati baca ina atay na pala tapala mo ina atay na pasang dia tapala imate bawan baca ina atay na cintailah surah ini karena Nabi akan memberikan syafaat kalau dia bilang itu janji Nabi. Siapa yang cinta pada surah Al-Kautsar, maka dia mendapatkan syafaat. Itu kunci Pak Bu. Dalam ide cina natai nakine surah Al-Baqarah sila daki mata pala. Saya kira ia no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napak barakah ibu Allah Ta'ala. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Sekaligus permohonan maaf kepada Pak Haji karena jadwal yang semulanya itu berubah. Karena
ini saja malam saya harus ke Makassar karena besok pagi-pagi pesawat ke Balikpapan. Jadi saya mohon didoakan tetap istiqomah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Dan amalan-amalan yang saya ajarkan itu yang diambil di YouTube itu sebenarnya saya sudah ijazahkan secara am. Makanya sebelum ceramah itu pasti saya kirim Fatihah hanya untuk mengijazahkan secara umum. Jadi tidak usah diminta, langsung saja diamalkan. Apalagi tapi saya itu tidak punya tim YouTuber yang kasih begitu hanya jamaah. Saya itu tidak ada tim. Akun-akun seperti itu saya tidak punya. Makanya kalau yang mengikuti cara merekam itu jamaah aja yang merekam. Saya tidak pernah tahu ada begini dan saya itu kalau mau, makanya kalau kita buka ceramah itu banyak. Ada yang dari Wajo, ada yang dari Makassar, ada yang dari Parepare karena memang saya tidak punya tim. Saya tidak mau. Makanya kalau jarang itu selalu sendiri. Pak pesan guru tak presiden deh. Ya konoli ko tema ceramah nak jadi di muna joka. Ya ko pacu ko tahu tatal lu tamu pacu, telu yang koso kici di ceramah. Itu pesan guru. Iya, itu tuh nan guru tatalun na nasa yung kusuki ko na macharama ko di masigi na napakita kadina na ayatinga ko to kadina to kasi iko mana tuh pertanggung jawab kang iman. Itu pesan aku. Yang kedua iko bawa baramu aja na tawe bako. Pak ya ko tawe barako bawa ko baramu tuh kau sudah susah tawadu. Tapi aku iko wicang sendiri baramu kau akan lebih mudah tawadu. Ya ko tawe na makara ko baramu itu 5 perintah menurut bato na cede hanik cede ko ay. Iya. Jadi itu pesannya. Rasulullah itu selalu membawa barangnya. Yang ketiga, aja lalu mak bicara ampal kumi kalau mak dakwah. Ya kau kata bicara ampal jaban jok. Itu pesan guru. Karena kau pasti menjual murah ya tanya tahu. Jadi itu apa? Kau nggak tahu maka ada seko edeno jok itu sabaran. Padahal kau maka dia jempuk kita ya aja dia mau jempuk adeno loh. Itu saya harus jalan sendiri. Iya. Jadi itu tuh wasiat guru. Jadi kita tidak pernah mengurus hal seperti itu. Maka dia guru teko dia mulai rupa jebani madawah. Itu sana on robano psikolog sama Pak Guru. Jadi memang hal ini pekerjaan amat berat. Jadi mohon didoakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.